Adis kalaklah masuk jujur dan jabuna, putera masuk ia ngaturkan perpuluhan di bawah. Olah yang baru pendidikan, gelah olah ibahan menggancang ukurna karena hukuman, bali keras setan. Laban cilam maka bujur ia diakar, sila seri ras ikabe. Gelah olah ia icipurami pala, jangan kena sili setan ia. Begitu kam tole aturan lagi sini deskan perpuluhan Bandu. Jagai dari Bandu jana jagai larasan ekri. Kita tenang na yaturkan kesasi wadia. Kam kapan man si mianisa lakon permakani perpuluhan Tuhan. Singgotan ia alu dari kemana sini. Ibas ini atan si pemenang. Kunesa inadu bersalah ajarin ia sama kam pedempak. Adi bagikan kataandu, godat kam kasarinadu. Tapi lagi dia bagikan kataandu. Bahalah sadar tak dua kalah temandu. Gelah esah krina kata arah dua tak telur alat jadi saksi. Adi epe lagi bagikan. Ada tak kaman perpuluhan. Si kedua. Niakan temanku perpuluhan minggu ras kebakti sini turban gereja. Dengan orang kisah adi layar. Niakan anak perana ras si muda-muda. Pengajaran agama dengan ajar Isa si penelukan dari kalap si pinangkitan guna petetap kini terdengar dengan arturo keras dia si pepatkan mereka akan kata di bawah tupung sempat taklah sempat dia kepala menurut kendali ngajari ras melupakan si banci na alu ade sabar ras pengajaran si pelimakan jagai Bandu, jagai pengajaran ini, olah menggo. Adi bagai pertahanan dulu di kelini Bandu rasi terbentam. Dengan jagai perpuluhan ini, telah melakukan pengajaran si lima, si penangkan. Dan tanggung jawab ngaturkan perjalanan perduikan perpuluhan, persembahan persepuluhan, ras persembahan si lima. Dagai kau berita kata dibangkat karena daging pertuang, silahkan lagi pertutus atendu kalau kencang. Jangan lalu ilang penumpunan kita, si pemenang. Tetap atendu kalau kau lagu langkah si penghuni ilmu Tuhan di bawah ras manusia. Raduras rakyat Tuhan kerina. Si peduakan. Tetap atendu dari kendali pertua bagi engkau isenakan man Bandu. Si petelukan. Tetap atendu perdatekan kerina si tersingat dari asa atendu. Asa kegandu, asa ukur tulit, rembak ras kata di bawah. Si pempatkan. Terpada kamu dari kendali si tersenang dan alu tutus hati. Irwel di bawah teras di tengah-tengah perpuluhan GBKP kita. Itu bagi hatimu. Nidulah tuhu bagi hatimu. Tuhu bagi hatimu. Adi bagi kin si jemaah bentang kita. Tanda tetap pada man perpuluhan GBKP kita. Jangan lakon silakan kini kita dulu. Dahi teras kami. Sing atasi tarikan diberikan di bata Bapa ni Tuhan ka Yesus Kristus man Bandu ate si tutus kepentaran si bujur ras ate si tetap lakon dahin sinendaskan senda mulihi man Bandu ibas kelar di bata Bapa anak na Yesus Kristus ras kesah si badia. Amin. Lakon dahi dahin sinandaskan sanda mulihi man Bandu. Ibas gelar di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Amin. Si urat sembiring depari diberikan di bata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man Bandu ate si tutus
Kapentaran si bujuras ate si tetap. Lakon dahi-dahin sinandaskan sandah muli man bandu. Ibas kelar di bata bapa. Anak na Yesus Kristus ras kasa si badia. Amin. Si Haryanto Sinulingga, ibrekan di bata bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus, kapentaran si bujuras ate si tetap, lakon dahi-dahin sinandaskan sendah mulihi man bandu, ibas kelar di bata bapa, anak na Yesus Kristus ras kasa si wadia. Amin. Si Jesaya bangun, ibrekan di bata bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus, kapentaran si bujuras ate si tetap, lakon dahi-dahin sinendeskan sendah mulihi man bandu, ibas kelar di bata bapa, anak na Yesus Kristus ras kasa si wadia. Amin. Si Julianus Limbang, ibrekan di bata bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus, kapentaran si bujuras ate si tetap, lakon dahi-dahin sinandaskan sandah mulihi man bandu, ibas kelar di bata bapa, anak na Yesus Kristus ras kasa si badia. Amin. Si Benny Chris Depari, ibrekan di bata bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus, kapentaran si bujuras ate si tetap, lakon dahi-dahin sinendaskan sendah man bandu, ibas kelar di bata bapa, anak na Yesus Kristus ras kasa si wadia. Amin. Si Melki Jordan Semiring, ibrekan di bata bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus, kapentaran si bujuras ate si tetap, lakon dahi-dahin sinendaskan sendah man bandu, ibas kelar di bata bapa, anak na Yesus Kristus ras kasa si badia. Amin.
Si haga kutana karo-karo. Ibrekan di bata Bapa ni Tuhan ta Jesus Kristus manbandu ate si tutus. Kapentaran si bujur ras ate si tetap. Lakon dahi-dahin sinendaskan senda manbandu. Ibas kelar di bata Bapa. Anak na Jesus Kristus ras kesa si badia. Amin. Si bebas ginting, ibrekan di bata Bapa ni Tuhan ta Jesus Kristus manbandu ate si tutus. Kapentaran si bujur ras ate si tetap. Lakon dahi-dahin sinendaskan sendang manbandu. Ibas kelar di bata Bapa, anak na Jesus Kristus ras kesa si badia. Amin. Si Henry Pranginangin, ibrekan di bata Bapa ni Tuhan ta Jesus Kristus manbandu ate si tutus. Kapentaran si bujur ras ate si tetap. Lakon dahi-dahin sinendaskan senda manbandu. Ibas kelar di bata Bapa, anak na Jesus Kristus ras kesa si badia. Amin. Si Anton Tarigan, ibrekan di bata Bapa ni Tuhan ta Jesus Kristus manbandu ate si tutus. Kapentaran si bujur ras ate si tetap. Lakon dahi-dahin sinendaskan sendah manbandu. Ibas kelar di bata Bapa, anak na Jesus Kristus ras kesa si badia. Amin. Pagkurang sa sanina trina, ijina tadi sanina turang ka, si Mulyadi Tarigan, Sumawati Baru si Tepu, Cornelius si Tepu, Emmanuel Sebiri. Si Koy Piningkang muli jadi dia kanibas perpulungan ka. Senaya nama ia ikukukan jadi dia ka. Pag-ibig ijina tadi sanina turang ka, si Dermawan Brahmana, Melias Indriani Brugiti, Irwan Saputra Maniko Ginti, Ervan Priangan Tarigan. Si Boy Pilimam jadi dia kanibas perpuluhan ka. Ketua Inisiatas Kemendagri Hemat Bana, guna periode 2024 sampai 2022. Bagi tetap lebih Senin aras kurang kami, uga kata Tuhan ka Yesus Kristus karena daging dia kan. Dinaibas Matius 20 ayat 20 lalu. Bagi anak manusia pelabora guna ia lari talak, abi gelap melari, dengan mereka kesahnaman penebus terenggalak. Oleh kina Tuhan Yesus man si mudang ia, si tersurat di bas Lukas 14 ayat 12-14. Adik akar bahan kerja suari tak berni, ulah undang teman-teman du tak seninan-seninan du, entah kadek-kadek du, entah pe anak bukan du si banyak-banyak.
Gaula ia resmuli man bandu alu budak bangka. Abian iten nur bahan kerjaman man budak langkalak musir ala cempang-cempang ala kambangan ras kalak pentang. Maka malam tutu atindu sebab layang nasuk la simuli man bandu. Ibata kapagisir simuli man bandu kasuhari kekikin kalak si benar. Dagian kata yang terilang maka Tuhan Yesus mendiakan si beri si ngelai kalak. Ani tuhukin bagi hatiku nidulah tuhu bagi hatiku. Tuhu bagi hatiku. Ani bagiin si jemakan tamu kita. Anda tetap pada cuman perkurung BPKP kita dan akan silahkan kini kita dulu dari ini ras amin. Si Mulyadi Tarigan ibrekan di bata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus kepentaran si bujur ras ate si tetap lakon dahin siniandaskan sendah mulihi man bandu ibas gelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si badia amin. Si Sumawati Beru si Tepu ibrekan di bata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus kepentaran si bujur ras ate si tetap lakon dahin sinindaskan sendah mulihi man bandu ibas kelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si wadia amin. Si Cornelius si Tepu ibrekan di bata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus kepentaran si bujur ras ate si tetap lakon dahin sinadaskan sendah mulihi man bandu ibas kelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si badia amin. Si Immanuel Sembiring ibrekan di bata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus kepentaran si bujur ras ate si tetap lakon dahin sinindaskan sendah mulihi man bandu ibas kelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si wadia amin. Si Dermawan Brahmana ibrekan di bata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus kepentaran si bujur ras ate si tetap lakon dahin sinindaskan sendah man bandu ibas kelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si wadia amin. Si Melias Indriani Beruginting
Ibreken di bata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus. Kepentaran si bujur ras ate si tetap. Lakon dahin sini andaskan senda man bandu. Ibas gelar di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus ras kasa si badia. Amin. Si Indra Syahputra Maniko Ginting Ibreken di bata Bapanta ni Tuhan Yesus Kristus bandu ate si tutus. Kepentaran si bujur ras ate si tetap. Lakon dahin sini andaskan sendak man bandu. Ibas gelar di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus ras kesa si badia. Amin. Si Ervan Priangan Tarigan Ibreken di bata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus man bandu ate si tutus. Kepentaran si bujur ras ate si tetap. Lakon dahin sinendaskan sendak man bandu. Ibas gelar di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus ras kesa si badia. Amin.
Sa